باش هفته به دما هولیر دل بخوین دارم و جاره نج استودیو لجدر به استودیو دیبیت که گلکی تایبت جواره پیشکش کم یکمین جاره کو دیبیت که وی آواهی تینم سر اکران روداوی و جاره خازم دیالوگ که جدی دنابرا پارتی مین روجاوی کورسانی پارتی سیاسی عالی سیاسی و جوانان دا چی بکم حز دکم بزانم رولا جوانان دناوا تفگر سیاسی یا کردی دل روج آوای کورسانی چاوایه اون زانن یکمین پارتیا روج آوای کورسانی اجی کردستان سوری کو دم ناو لید کرن به جوانان دست بکر حز دکم دخوازم بزانم و جاره کا جوان چقاس با اکتیفن رولا جوانان دناوا تفگر سیاسی یا کردی دا چاوایه سمبولیک کنه یعنی تنه هبو نوا دناوا پارتیان دا شکلیه یا براستیجی خودی قرارن خودی بریارن رولا کوانی جدی هیا که این دن یعنی نه جوان رید دن وان که به پیش کفن ببن خودی استاتویا که باش دناوا وان تفگر سیاسی دا یا نه اف پروگرام باوایی که زندی لایف جوارا جوه داره جولیر ته پیشکش کرن هم پارتیان سیاسی با آخفن هم جی جوانین ماین کل و داره دوی دیبیته دا آمادن اویجی بگمان با آخفن بری هر تشتی میوان خواب بدم بوا بدم ناس کرن و جاره مخواست جسه بشین روجاوای کورسانه بن جعفرینه میوان مهبه شکوبانه هبه و ج قامشلو یعنی جزیره روج آوای کورسانه هبه هر و میوانی که ما دکتر علی میرانی ج دیریکا همکو ناولید کنه نک بیجن ندیریکا همکویا دیریکا روج آوای کورسانه و اوجی بریا ساتلیت لگل مبا دکتر علی میرانی با باشه میوان خواب با بدم ناساندن که شاهین احمد اندام کمیته ناوندی پارتیا پدا کسی کرم که شاهین علی شمدین اندام پولیت بیرویا پارتیا پیشورو و حوال برز رشید شعبان اندام پولیت بیرویا پارتیا الوحده هر سجی به خیر هاتن هر یک عالیه کی روجاوی کورسان جعفرین شقامش لیجه کوبانی بله تخازم بز پرسا کمین بکم هر میوانه که از 3 دقیقه بدمی ساعت جی گری دادم 3 دقیقه و نرینا خوب بیجه پرسا من جی گلکی راحته بسيطه نه اوقاس زحمته و چقاس رول دایه جوانان د ناوا تفگرا خدا و که پارتی و رولا جوانا د ناوا تفگرا سیاسی روجاوی کورسان لیده چاوه پرسا که و پرسه حواله هر سه میوانا دکم پرسه جی پشتره جی و پرسه جوا دکم براستی رولا و دناوا تفگر سیاسی روجاوی کورسان ده هیا یا نه ایجان همه نیزی که ساعته که بهفره گوتو بیج بکن که رشید شته دست بید کم همه جعفرین هاتیه و افریجی اونزانه و جا وان دمان لبردلی ما گلکی گرانه مخواست پرسه خواه جعفرین دست بید بکم شته دست بید بکم و که پارتی الوحده پارتیا کن هون رولک ویا سیاسی لروج آوای کورسانی هیا وقت من گوت یکمین پارتیا کردستان سوری به جوانان دست بکر هون چقاس دناوا پارتیا خدا روله دادن جوانان کرم بس براستی جوان یعنی سرکن دناو جواکی دا و برخدان عفرین شورشگر ما توانی پرانی وان جوان بین اف جوانان این قلنگی مزن دان برخدان عفرین دان بله لم خابن روشا جوانا یعنی لهرم دولت سوریه دا یعنی سوریه تو قانون تنبی قانون احزاب قانون هف جوان ندگنن جوانه شورش جوانين قانون من خدمت کن قد بارتيا دا رولا خبريزن جبر سوري د شست سياده قانون طوارئ قانون احزاب تنبي جبر ويجي رولا جوانا رولا كي نبر چاوي لهم دسبيكا واشولا سوري كريزا سوري دسبيكري جوانا رولا كي مزن ليستن جوانا قلنگ كي پر مزندان جوانا قاربين دسبيك يعني قارمي دوره خبريستن لی مخابن اف روشا سوری اف کریزا سوری دست بکری پارتی هبی نکنین اف جوانا حمیز کرانا و ریل پیشوان دوغره ساز کرانا جبر ویجی جوان پنابر بین جوان وندا بین جوانا وقت ده خواستن رولا خان نلیستن آستنگین سرکت چه بون؟
استنگه سرکه جبر هم بون یعنی وک آلین سیاسی پارتین سیاسی بون یعنی جوی کل روز آوای کرسانه هبو نم یعنی کی ماسیل کدره بو کک داوی روج آوا باشک سوریه نم سوریه نه سوریه جی وقت دولت قانون احزاب تنبی قانون طوارئ بیا قانون وقتی د جواک دا دولت که دا قانون احزاب تنبی هل بت يعني جوان نكين رولا خبريزن جوان جبرد كاتن زانينجاه خاندنا خب سر بكرنا قلنا بحسيبنا قبيلنا ذكرن وظائف كاتنا جبر ويجي جوان تم بسياسة دور دكاتن وقتها اف كريزة داس فكر جوانا خاص رولا خبريزن ودا كاتن كولانا خاصة رولي كبريزن بتنسيقيات ده لم خابن تبلهوی چه بیه دوا کریزی دا و جبر برای و کریزی دان روشکی عسکری عسکرا جبر ویجی رولا جوانا پیک نهات یعنی پیک چو جوانا پرانی و جوانا بین قربانه و ناکوکی ناوی پارتیا دا ناف تنسیقیات دا جبر رولا جوانا نه رولی کی عسکری بی خاصن رولی کی خواهی سیاسی بلیزن دا کمی کلانا جبر وره جوان را وکر کک رشید وره جوان را وکر که جوان ببن خودی رول وان نکاربون و بوی رولا خرابانا یعنی و پشگیری وان کر براستی ولگل وان بون ولپشت وان بون دما انکس انجمن اجتماعی ما آوا کری ما رولی کی باش دا جوانا ما خواست جبر جوانا و نونرته وان هبه لمخابن بله کریزه یکی یعنی نه بس جوانا باش کک شاهین چید بیشی راستی او تشتێک کەک رەشید گوتی ینی بەشێکی گەلێکی مهم جێ ئەژی فێرە متەفقم براستی ئەم هەمە وەک ئەم دوور نەرن شۆرەشە سووریدا ئەم دەست پێ بکەن جوان براستی بەشێکی گەلێکی مهم بوون ڕۆڵەوان ڕۆڵە سەرەکە بوو کۆلان و د مەیدانە سوورێ براستی سەرکێشیە شۆرەشە سووری ئەم دکارم ببێژن ئەنێ جوانان دکرد چکو وقت بحثا ثورة سوري دبو نافلت كرن الحراك الشبابي الحراك الشبابي براستي يعني يكو كولان زاب كربون جوان بون جوان سوري بيجيشتي وجوان كرد بطايبات رولا وان رولا كي سركبو بالنسبة ما وك بارتي ديمقراطي كردستاني وك انجمان اجتماعي كرديجي ام جلكي لكيلاكوان بون و ام وقت دبي آلي كار بون جوان را وحطاني بروجي ايروجي وقت پیکاتک دهندر انجمن اجتماعی کردی دا جی خواه گرتن نونریوان حتی وقتی هم درباسی کوالسیونه بونجی جاردین بشوان پاروان دهندر کوالسیونه دو جاردین اما رولوان هيا كاك شيء بله رولوان هيا بله رولوان هيا راسته هنا هبونوان هيا بناف هنا رول بله رولوان بالنسبه ما هيزوان هيا دنا بله سازیه کوانی جدا سربخو هيا يكتيا وقت باتحاد الشباب والطلبة إما وقت بارتي أم قال لك آلي كارن فيرا أم قال لك دعم دكن وأم بهفينا بارتي ديجي دعم بكن وانا بالنسبة ما وقت بارتي ديمقراطي كردستاني از هما وقت نمونه اشتراوينم سركرداتي بارتي ديمقراطي كردستاني ربكي زياتر ربكي خورتن زيادتري ربكي بنيرا آية وجيابة هوني نازي ورم جموة براستي زيادتري ربكي خورتن دنواندا خورد ايجار خورد يعني تكيب بيجي بالسالي يعني ام بلي يعني ام فيجن يعني خودي جوتنن بله خودي جوتنن وخودي رولن خودي رولن دواري رخصتني داجي دواري سياسي دواري بيواندي انداجي يعني همي اوفيسي بسر بارتي اما وقت بارتي ديمقراطي كردستاني رولوان تدا رولكي جرينجا برچاوه ارینی و هی براستی و همچی علی کار کاک علی باش کاک علی شمدین اندام پولیت بیروی پارتیا پیشورو سکرتری پارتیا تا مامستا حمید حج درویش سلامی مجید ویداری جرهانه یک کو دامزرینری کو حتی نهال جیان مایی دامزرین یک جد دامزرینرین پارتیا کردی یعنی پارتیا کردی روجاوای کردستان حمید حج درویش مایه خورد هند نوا پارتی و دا خودی گوتم بن
والله دەستپێک divê rûniştinê de divê spasiya Rûda û bikin spasiya cenabê te bikin bi rastî gelekî mijûl dibe û Rûda jî bi roja ava ev cê serbilindiyê serkeftinê ji war dixwazin belkî ev ji hevdîtinê kê min ê siyasiya li gel xorta ew jî destê te xweş bê te em kom kirin. جار جاران از تشتی بیرنگی بکن براستی حز دکم دیالوگک مثلا ببرن یعنی گوتن خوش بیرنه که گلک جاران دبیجن گلک جاران دبیجن پارتی مبدور کتنه های واج متنه جه هر کسی مسئوله که جه خو گرتیه تنه بشکل دبیجن ام گرینگی ددنه جوانان گرینگی ددنه جنه کچان لی من حس کرد و جاری به دیالوگک رو برو دنوبره و واندا يعني تروجا خورت تفكرا سياسي بقشتي وإيه بارتية ماجي بشك جفي تفكرين أشخا دور نكتنا وكو جنابي تدستبيك جي أما شكر دستبيك قاوا أول تفكرا سياسي جو دا مزرعة لفي سوريا لكردستان سوريا جين جونويش أخي كاك حميد درويش صفي ددوا أبو زانكويا شامي يعني وقتها كسك صفي ددوا زانكو دبي يعني براستي جينجا أبيك يعني دستبيك جينج تيدا موجود وحتى أنا طبعا خطا بياني آخر تاد نافت فقري دا هاتيه جوهرتن برز بويا ودا كتيه وبتقونا غادا وأوجيكي يعني وكنك هذا بحث كرجيكي قالك هو كارن وك أو هو كار أو سببي جو عوامل دهيلن تفقرامي سياسي كيم بي وسركبي يان داكبي هر أوجيكي بي متأثرن بي متفاعلن يعني دستبيك دفي مرو ناس بكي تمني سياسي ايه جينج تشيا يعني جينج كات تشيا ايه مثلا انا عمرين بو 62 سال زي خو جينج دبينا باشه كس لا براستي يعني از دبيم او جينا جي ديالوج يعني كا قالو جينجي ناف جواكي وجنجي ناف سياستي يكتمن از باورناكم ادبيم يعني حتى عمري بينجي كي حساب دبي جينج أجا أموي بخن بيور ومقياس أدبيم نسبة جينجا بردوام نسبة ريجك بلندبو قيادة يعني سركردياتية بارتين كردي للرجاوية كرساني سركردياتية كبيرة أزتر بإذني بدي مد سيدا قيمة شخورة برن هناك شيء أدبيم أجر جينج ناف تفقري دبريجك بلند نبانا تفقرامة شيست ودي صار تمام نتكروي انقراض بير شوبا وشوبا أف نمونة يقول تفقرامة سياسي بجنجا زنجينا وبردوامة أف بس أز دبيجمجي جاركي قناغكي زيدبونا قناغكي كيمبونا أزي قناغا تالي بارتياما بيجم د مها يازدادا صالة تشوي صالة حجدا كونغريما تشيبو سيو بينج أندامن أقدر كسا عمري وهر دريج بي كاك حميد وعمري جعفر أندامي مكتب سياسي أوجيكي سلافي مجبوة هنا أقد واجنا في درخي الجور 8 بينجي صالي أم تفجينج أفعلي ديجي أكيد ولو بيجن أدبيم أم نفق إليه جينجانا بلكي هنا كي ناكوكي هاي السر رولا واجنجا جنج هنا بس قالوا رول هاتيه داني انا اجي او بيجم د اليتي د شريكن يك جي تشكي نورمال دجياني دا ايه بتمن هر متحسسه يعني او حساسيات نوبرا از بيجم يعني بنوبرا وان كسي جنجا دوي له بردوام هبي هون ري مثلا توك علي شمدين بله اندامي بوليت بروي ري دي جنجكي كو تدرباس بك ادبيم آلية ديش ترتبان بكم آلية ديجي او جنج قالوا او امكانات الجم هنج مدرباس بي از بخوازم نخوازم يعني تحدي يعني بروبليم مزدوجه بروبليم لجم جنجانك او امكان سياسي الجم ادبيم شكاك دلبخين ادبيم ام هرد اليتي د شريكن ام ادال يعني تمسكيه انت تصنيفتك ام هرد الي اسشبم ايديتر هرد الي بل يعني او طاقه الجم جنجان تنك هو درباس ادبيم جنجي معناها نهمتنا هناك تننا وهناك هنا ايجو هي خو فرزتك ودليل جي شيخ سركردات يا مس اصلي سيو بينجا سيو سيبل سيو دو برسيبي جينجن باش حر سه ميوانين من ضمن ميكروفون جمرن حر سه ميوانين من دبيجن بشكي مزن جي قيادة جي سركردايتيا بارتيا ما جينجن خودي رولن
رولك جدي ددنوان ريد جمارة فكرية مجي درباس بكن كاك علي دبيجة إجارة از تخازم بدم وا ميكروفوني بدم وا هون بأخفن هون يعني از نبيجم بيجومان بشتي وا جيلي وا ادي اف جوان وي ورن ويل جهه ورنن بلكي جوا باشتر جي بكن از نظام دبكو جوانا باشتر جي بكن كي هي باخفل تعليق كومنتا كل سر وان اخفتنين كواتنا كرن باش شانسي تخرب تقالكي دوري ج المانيا هاتي ج برلين هاتي الفيدري بما ميواني من شويه داوير نشتي چا ميكروفوني بگیریم تا کرم كرت دورينا نتشوني مباشر ديريكت اخفتنا خبيش باش كرمك دنگ تنه دبيجه ميكروفون كبده من زحمت نبه باشه اف گرگه دنگ بابه هات دنگ هات دنگ تي زنم ميكروفون ادن كم ميكروفون ادن زحمت نبه باشه میکروفون جمع تیت باخفه دنگه؟ پیش دادیم باشه عملی پراکتیک برم جبو زمان باشه زور سپاس دیرکت دلخوشم بشه کرم دنگته؟ دنگته اوکی من خسرو بوزانم خلق کوبانه ما دلخوش میرو ورم سپاس بورو داوی بو جیو پروگرام بریخست بابت اگه زور گرینگه بله 8 سال ته پرین شورش پیوستی ما بوچتی هی یعنی نظام برزان بحثیت کن کو جوان کار نکن جوان برکی خورا نبن با ولاتی خو نمونه که مثلا کرد جوان مزور شونه با باکوری کردستان گیان خود هستن جبو خدمتی ولات بالا موجی نخوازن درفت بدن دخوازن جوان کوله و بن ون همون تشتی بوان بکن همون جی خوبن ون افید خوازن یا دیام جی ون دبین جوان نه الجمع باشه که جوان چام بین جوان ون بونه سو بیتر نزان چند پارتی یعنی ون نجی باوری نکن باوری خوب بدن و بین گلوا کار کن ون چنه آها یعنی ابجی چکی نیه باوری به پارتیان نمایش بروی که جوان دنوا و پارتیان دا جه نگرن بله سدی ساده افا باوری نیه براس یعنی او قص سالتی فریش ورش سوری تا انها نکن نلقل ترکیه نلقل حکومت سوری نلقل جواک نو دولتی ما فی ما ورگرن تا ناشری خوب کرسیانن چوب کن چنه کن کی پست سرک وارگره کی پست جگری سرک وارگره کی پست وزارا وارگره یعنی تو دنا و وان پارتیان سیاسی دا رولک جدی جوانا نبینی نه بینم باشه باش سپاس دست خوش میکروفون شغلی میکروفون ده میکروفون مهنه لی یک کار دکه کرم که دست پی که گلک سپاس بو کنار رو داوج بو وی درفته از خوازم سر تشکی دست پی بکم شورش را سوری بخورتان سری هلدا و وقت کو ام درکتن و وقت کو ام شورش درکتن ام وقت تنسیقیات درکتن ام دوکتنا شارعان و وقت گلک احزاب هبون لپشتا مدان واحزابنا هابونج بالمقابل بشجريا ماكرن يعني ميفانا تايك الفرنشي بارتيا الوحده ووقت يعني شردك حتى نوفر مو وهافالي وان بحصا جواني وخادكن جواني وان من نديتن امزانه بس شر ما ذكرن يك بارتيا دنيا بارتيا بيادي بو يعني ام قال لك جار ام داد كاتن جاده حكومتها بعد هجوم ما نذكر بارتيا بيادي ومثلا بارتي دنيا ام ناخذ قال لك تشتدن بيجمجي مبخا يك جوانا من ليدان خواري جد ليدان يجين سال بشتا من الدياره قلت ده بارتين هافالين بيادي هافالين بارتين دلتا بله يعني دست بيكا بيشي ام بيجن شبيه هجوم ما ذكر في فتره طويله المنطقه الكردي لحلب الشيخ مسعود بوم يك جدا مزرينه تنسيقيه اخي بوم ما داري ما كار ذكر بارتيان هجوم ما ذكر يعني خورتانه مثلا كو دركتن لازم الريفابريك جوان رهابي وان توجيه بكن مزنه ما اي بارتيان يعني شيرات الما بكن بالمقابل بارتين ادن هابون كو امجي از بناف بكم يك بارتي الوحده لبشتا مادون يعني يكش فشل ما كو افغو كو هنك بارتين هابون بناوي دنگبون لبشتا مادون ما نكون بردوام بكرو اها اون بيرول مان بله امو اون بيشراجي بيكار مان ام بشرا بيكار مان يعني باسيف مان وترو لك ود نوفا سياسه هذا نما زحمته او نبو يعني ام حول خوازن حتى روجي ام خوازن نفس سياسه جيسا جي خو بگراو بكن نو درفتك مازن نف بارتي ما فدكسه درفتش مرا هي يعني كار خودكن مكتب ما علاقاتان اي تنظيم او جيد هر تماشا بك خورتنا الروله تاعها بله رولا ما هي شو رولا مانينا ام
کو ام جیوینا که چه بکن ام داواکاری که قیاده خواب بکن جیبه جیده به لجبر کو بر پرس پارتیا پدا کسی لور تیوی تشتی بیجی براست مثلا از شتر راست بیجی بله. از بخواد دما د چالاکیان دا د جوینان دا مجامله کسی نکم لی از پر شکل جوان نابینم والله ما مستا ام از مثلا نیروی خوش اشترا بیجم. نمونه که بچوک بیجم ده بو پیر بو ده بو از پیر بو مثلا سرکردایتی پدا کسی چون لگل سروک برزانی رونشتن من میزان جوان تیده تنبن یک د جوانی والله ما نبود مستا اشترا بجمیرم حتی چما ده چن لگل اشترا- سروک ده جوان چما چار جوان بخورا نابن جمع برا هبون ما مستا هبون اشترا نه ده نواج بجمیرم هبون من نزانم من فيديو از ديك اشترا بجمیرم من همو یک خانیزی کی سرو کرم ببرج من عاجز نبن یک خانیزی کی سرو کرم نه جوان بون يعني مجال زیادتر ندارن جوان اف از دبینم ها جاوی من وید بینن نزانم بلکی جی از شاش کرم که کرم که مامسا یا ما ام دبیجن انه جوان هبون لباس در فتح نبو در فتح نبو جوان هبون دشورش هذا جوان هبون لد رولا سياسي دا د واري سياسي دا رولا جوانا جوانات نبو يعني كأنه بارتي نها رولا سياسي يعني بكي ما مستنها قلت ربك جنك سر جوان؟ كردين بدا كاسي بارتينا راسته بس رولا وانا تدا جوانا د جميع دنافا همي حركة كردي بقشتي دا يعني نربجي ونبستجي كيم ترجي يعني رولا وانا قالك تدا كيما كأنه همي بارتيين روج آفاي كردستان لسر همي تشتي اتفاقي نكرنا بس كأنه لسر اف تشتي اتفاقي كرنا وقع كرنا كو جينج دنافا كاري سياسي دا نبن يعني كأنه اتفاقات نافبارا وانا ده هي بس از دخوازم ببيجم بكي ما مستا رشيد بحثا جوانا كر از بيجم جوانين دزيندانا دا ما مستا معلومات خو باشي سرنا جوانين دزيندانا دا دزيندان عفرين دا دزيندان حبس الرش دا بهترن يا نافا يا هفالي وحده دا جي بيترن وهروها ما مستا علي شمدينجي بحثي كر قوتنا الراستا ست سدي فعلا دبيكو جوان هبن دواري سياسي دا لبس دنافا حركه دا يك دمت تامشت كي تامشت سركرده يندكي هم تامشا ما مستحمد كان ما مستحمد جرزو واحترامه بس ما مستحمد نمونات دردخي عمري خو حفتي و4 ساله وقال لك واكوي هنا رولا خورتان دنيفا ودا تنانا از همي سركردين هفالي تقدمي ناسكم هروها ما مستا شاهين بحث موضوعي كر مقارنة ببارتي درا جينج دنافا وانا دهنا مقارنة ببارتي درا بس دوي رولا سركة تيدا نالزن على الرغم يكون دنافا جيهان حميدة جي قرار بريار بدستي خورتان دا تنايا بريار همي بارتيان دا همي بريار حركات نادن كردية دستين جوانان سبب تيدا تنايا جبر هر بارتياك هر قيادك لجهه خاطر سي يانجي تشتكي دن از بيجم يانجي اگر قياده بدن و اگر ديركسيون يوان و سياسة روجاوي كردستان بدن و هوني بكارم براستي بريفا ببن ما مست اوه كان به شورش بريفا ببه كان كردستان و روجاواجي بريفا ببه اوه انها كو سياسة جهان همي بريفا دبن وكي اسبانيا وكي فرنسا وكي بريطانيا او همي جنجن نکاله 7 سال و 65 سالینه دولت همین تجربه جدید و مسئله دا لازمه راست اروپی جی گلک شوان هنه به تمنن مثلا سرک وزیر آلمانی انگلا مرکل گلک یعنی مثال تمنه عمره 6 سال در باسکریه ل تجربه اوکی از بچم جه کیدن میکروفونه بچن عالی کس وی عالی های با اخفه کرم میوان اویجی حاضر ده میوان کرد اماش برکو من ویداری حدشتی از قنال رودا و سپاس دکم سر و در فتاک و وکری و از میوان حاضر جی سپاس دکم سر حاضر بون اوان لمجارا كنت بحث كرن كاكدل بخوين ادبي ام حرد بش بحوجتي هذن يعني هيرو ام قاسي بخازن در تایبت در ایرودا جدایک نافبری حرد بشان دا جبر حرد هفت تمام دکن یعنی یک بشک شبه بشیدن نابه و یا وک مبدأ گرگ بوی رنگی به
آد دیان ازوال من الهوالا للدوستي خوا قدار كر ادنر ابن حقيقة مزن بتايبت بارتيا وحده آنينا مجاره مخابن ام هيرو نجبوي ازي ام قربكن يعني هيرو متح حزبان كان بارتيان كان ام تشابكان جوان رليخن لبراستي ايكو مدي از وقت نمونه يعني دناف بارتي دابوم و کوملا جوان کرد دابوم یک امین پارتی ج تفکر سیاسی کردی لسوریه درفت ج خورتان را جوان را وکر ناو خوا کوملا جوان کرد بو یا پارتی الوحده یا پارتی الوحده کوادر خوا بسدان و ناو هزاران بسدان خست ناو و جوانان و بکار بو و لحر دور که کردی شامه دا حتی دیری که کوملا جوان کرد تایبت دواری روشن بری نها ایرو نها دری ایرو دا روش هاتا گوهرانده پشتی او شورش سوریه که براستی او هر سه ماه استفتح من ناو لید کر شورش و دور بو آلوز بو کریز حتی 2011 رولا خورتان کم بود بله از بچم دیری که از بچم دیری که گله که اما این باقفین زمان ما از بچم دیری که دکتر علی میرانی دیری که لگل منه اکادمیسیون کرد مامسته زانکوی دکتر بخیراتی من حس ذکر براستی تلوی داره بیله تنلوری دیری که خوشت روجوای کورسان جی بی میوانه ما تلوی دیسکسیون ما گوداری کرد تماشا کرد خازم بزانم بکرتی 3 دقیقه جمره بحث بکی که پارتیان روجوای کورسان رولک چاوا دانه جوانان راست حقیوان دانه یا نه پروبلم لجمعانه که جوان نه اکتیف اندنا و تفکر سیاسی ده هنجی پروبلم لجمع جوانانه زور سپاس که دل بخونش تو میوانه ترانه دنگتا وها باش جمر نهات لی از وها تصورت کم کوتا پرسا رول خورتا تفکران تویا او تفکر سیاسی کردی لرجعوای کردستانی یکمین تشت هگه ام برای خواب بدنه و پراوردن مقارنه ام بکن دما یکمین پارتی 14 حزیران 57 هات دامزراندن سروکی یکمین پارتیا کرد سوریه مدیر دکتر نورالدین زازا 58 عمروی سهو نهبو اگه ام برای خواب بدن رحمتی رشید حمو سهو دوبون پرانیا یعنی هری اختیار نوان دا رحمتی عثمان صبری بو عمروی 52 سال بو یعنی هری مزن 52 سال بو مخابن نهاتو لید نری احتمالی هری خورد نبوا دا 52 ساله اما یعنی تراجید یعنی مأساتا که تفکر سیاسی کردی دا از بحثا رجعوای کردستان دکم نکو هر خورتک جی خورته و جهه باوریه و نه هر اختیارک جی کوی پیوست مروفوی درخه لی دنیا و های اگر تو برای خواب بدیه سر آست موبایل بری 10 ساله و یا نه نوکه اگر تو برای خواب بده هر چیز دنیا برای پیش کفتن ایداد چه الا اوان پارتی ما یه سیاسی یعنی از او خورته کوبری 62 سال عمری 20 سال و 21 سال بو هناك او قبول کو ببه کسک جوان دامزرانه و پارتی نهات و پارتی ویلا تو خورته کی دو عمره دا نابین کلکا ویدانه نك از بحثا شخصا كي تحديد كي برانيا و بعمرن مزنن وستياين دم حواله و بحثا وات كن زور وستيانا زور ماندي بن باشا اف حوالين وسط تعبي وستياي بيجن و كرم كن هرن مال خرونن ام شور خب وكنا هين بيشكيشن مبن شيرات المبك ل قادا خبات دا يعني دو خورت به گنج به و بتر وكري به بتر عقلياته و وكري به خو مجال نادن خورتا يعني والله تشتكي زور خرابه يعني اگه جاستن ترودو سرکاتیا کانادا که خورد با عمری 40 سال و اگه ماکرون دو عمری بچوک دا کو فرانسا ریوات بر باش اب پارتی کردستانی هر پارتی کی نه وک فرانسا مزنه و نه وک کانادا جی مزنه چما اب عقليتها هيا چما او ذهنيتها الابوه هما باوتي خود بين باف ويدي حمو كريمينه وحمود في خدمتها ويبكى سياسه نوها هي بارتي تي رنگك وسياسه رنگك ديه دباور يامده اوي گلكي استنگ چيكرن نشت اف تفگره خورتر به هيستر به جواكي در روله خو اگه برواجي بري خود اگه رژه کی باش خورتا دیرو و خطه کتن دیرو و سیاستا کتن چونکی اوا جهه خطه دانیتن از همو پارتی یک پیوره نا پیوم
پارتی نهانش پارتی دکتر، درگه و باشتر بله. بو فراتر بو بهتر دکتر، مجال دکتر دان علی. لی وک صفات دکتور علی لی پارتین سیاسی دبیجن بله. اجماره که باش د نوا مده هيا یعنی د سرکردایتی پارتین مده جوانن لګور نرینا ته او جوانن کد نوا پارتیان ده هنجی خودی رولن خودی بریارن یان تنه شکلینه سمبولیکن باوریا مدم رزو تقدیرش اما شپیراره بری خورتاره مهیا او خورتج پرانیا واج از وانازت که لی روله و نسرکه یعنی بهتر بینی خورت یعنی دماته گوتن والله اف پارتیا ها وجمته خواستن و ام چه ترزانن و اف خورتیا نفس بوریاوانین وقت تحجیم روله وات کرن روله و زور لاوازه نه روله کی اکتیفه اف حقیقت هر یکی کو برای خو بده وان پارتی و چته بزن یعنی اگرش پنجی اندام سه پنج اندام تو برای خو بده که کو 4 نب عمر واکی می 3 ساله به اگر دونین عمر واکی می سه 5 ساله به ان 20 سال ان 23 ساله بن اف نه گنجاتی خورتاتی اوایج عمر ویجیه که حتی سوسیه چنگی هر قرنک هر چرخک 3 جیلن هر جیلک سه 3 سالن 6 سالی و 7 سالی نخورته گلکی سپاس دکتر علی میرانی کت جه خوش باجار خوش دیری که لگل مبوی اکادمیسیان کرد و ماموسه زانکو علی میرانی به مرابو مقداری کر کازم که بله کرم که رشید سپاس اول پر بحث واجهات کرد بله بیگمان و رول ندایا گنجان خواستن رول خود بلیزن بله افتهمه و ریل بروان افتهمه جویوه خاصة باجار حلبه جبر ام ورن بحث كن هر بارتيكل حاله خا بكي ام حقي جوانا ندني لدبي ام روشا جوانا بالتمامي ام كان من بحث كن بفدرا يعني بري 2011 روشا جوانا تشبي وبشتي 2011 روشا جوانا تشبي بري 2011 تجوانا نكوني نزيكي بارتيا بوانا جبر روشك طيبتها بي جبر ايه نزيكي بارتيا بي سياساتها بوا يعني انتحار بي جبر پر زانينجاها بي كنت نابع سيبا قبل ذكرنا كنت بخارجة دبيت تبع سيبا جبر ويجي حساسية كابي اما بشتي 2011 جبر روشا سوريا بسرو بر بارتي تنامي قانون احزاب تنابي لهما وقتي هف كريزة دركتي اف روشا دركتي جوان داكتن جودان اما وك بارتي ام الحلبة جوانين شرشگر وك دوست كنا او كر بسدان هبين جوانين ما هبين اما از وك هفولا يكي بارتي الوحدة از اندامك بيجي كوميتا حلبة لجنة العمل الوطني لحلبة و شراشة ناف بيا ما حرجار دقود قرد امكن تشتكي داخل جادان يعني دو كافن شارع مظاهرات كي بكن دبي ام دو كافن سعد الله جابري دبي دو كافن ميسالون يعني ناف باجير نل جي كرت ده هي الاشرفيه الشيخ مقصود كاك رشيد نها از حسدكم نها نرينا تبزانبم هون وك بارتي الوحده آمادنا بالراستي رولك جدي بدن جوانان او جوانين وهنا بله الجمع وك بارتي وحده ام نايرو دا مساله بيتري حزار هدايا ما بلاد كرن لسر شهاداته اتشبه كالورا چه صفحه نهان ما هر سال د جامعه دا حفله تعارف چه دكر بالسادان ما كوم دكرن بالسادان مرحله طلابي چه دكرن در دكتن وكاسي زانينگاه خوندن جامعه خوندن تفزونن يعني ننزي واف كملا جوانان شورا جوانان ايما وك بارتي لحلبه نبس هم حواله ما بين جبو زمانه كردي بي جبو انشطامي جبو نازنيين ام وك بارتي جمع جوان جي رئيس حرمتنا والكدر بخازن جوان بله كاك شاين چد بيجي راستی مش دست پیکش خواست گلش بحثا پارتیا وجهاتا کرن بله بله راستا جوان دناوا پدا کسیده هنا ل شكلا يعني متخصص فهرجي يعني وك تقدير وقت دبي الحوار يعني بسينور جيرابين دانيج بوكو دم خوان دانه به يعني براستي بالنسبه تفجر بجيشتيجي يعني لاش هري مزند هر بارتي كي داجي جوانن تو وقت کنگره کی گوت چید کی براستی یعنی ابته باشته بالا من کنگره می یک بونه یکو پدا کسا جه بیتاق بیجه درکتی براستی یعنی دور 60 و 6 و 3 4 کس بون
از دکارم ببیجم 500 جی جوامون 500 کس حقیقت جی یعنی تمن وان جی چلی و بجیر دو یعنی براستی لی چیروک دکه داره ده یعنی حقیقت ام هنه کی تبله هوی چه نبه یعنی آنها جوان نخواستی ده عمره کی دا بیهتر تشتی که جوان تا خواستن مثلا خواندنه پشرا مثلا تدید و ولاتان دا لشگری هی پشرا ودگره وقت دبه خواچید که وقت مالکیش بو خواچه که یعنی تشنل پیشوی هنه اولویات بهتری جانب سیاسی هنه لی از نمتفقم به کاک را دواره ایم خواهد همانه 16 سالی باز کتم ناورف تفگره کردی و گلک جوان از بارم او جوار بونی یعنی 16 سالی 18 سالی او تفگره کردی بلکه تببیجی او هیئات هانا خطا یکی و دیان بلکه اینه که تمنی ما بنبو لیلاش هری پر وقت بیج تفگره همی جوانن يعني بس تشتغل بالنسبة ما وك بروجا بادكاسا از دبيجم يعني حتى الجامعة وك تصوراتك وجبو كونغري مي وري يعني ام هناك ضوابط دينن وك كوتا جبوكو ننزل مكرن الدراسة هي حقيقة يعني از بهيفي ما حركات تواي وابه ليه فا جوانان براستي يعني او هناك اسبابك وفا جوانان شما تمن دا مثلا او خطاب شعبوي و حرب اعلامي براستي ما ام حرسه جياد بنافي خوشي بنافي حرد هوالان جياد بيجم او ما تشكر باش خو ام تجاري بناخوشي بحث بارتي انا ناكن بر ما اللي يكبون يك ريزيا تفجر كرديه براست پیش بنی دبر بدريانجي جواتا ما سركرداتي هبو اف خالك سركبو براستي تكزي همي سركردي پادكازا ليكرن هر وها كومبونا ما جناب سروك نتوي مرجع مي قومي جناب سروك برزاني ويجي جاردين تكزيل في مسألة كربراستي جبو يك بونو يك ريزيا تفجر كردي ام بهدرا تف بفكرن براستي تشتي هري باش تشتي كو خدمتي برجواندي قال ما بكن يك بونو يك ريزيا تفجر كردي بكن شي اموي بكن يعني بله بالنسبة تا هناكي حق مخار بكرتي هذا يعني بالنسبة جوانا بالنسبة خورتان براستي جوان جي تخواستن او خليكن فعلا او حكيم نبينن او و دوره براستي او خا پیش بدن خوشون دانادن باش اف مساجك بوج بو جوانين كرت كاك علي بني من حقي تنخر بلكي كاك شاهين احمد حقي تخور باقر چند ثانيه خم بيشتغل معي دورامنا بله والله هي ام بري درباس بن ام هرسي ماغو امي هاف نعماكي بدن مخابن خورتي نعما عكسي دن يعني از ناخذ تيك دشخوا نقاش بالي كي دهري الي وك ام دي طرفيه ضد النولو يا وك بالي رشيد جي بالك الفيديو والله قلت جو هردو الي بيوستي بهاف يعني شخوا اختيار ب جينج نابن وجينج كي باختيار نابن أب ثابت سر مستوى دنيا تبي دو أتخازم أجي كي أليكاريا كي خبكم يعني تأثير نقاشي يعني أنا أم نقاشي بكن سر هبونا خورتاد نافت في قرية ديانا تشتكى أو خورتي جو هبي دوراوي هاي أنا الموضوع كي دنا أم برسا أول ما قوت ما جو هيا هجا هنا كبال تشكيك سر ما مثلا قلت نقول خورتي دنين أزين نمونا عفرين ببم هفالي كاميران حسن معروفة وهفالي هشمند معروفة هردو 8 واد بن 6 صالي راه أفشو العفري الكوباني مصطفى حنيفي هاي عمري يجي دريج بي أو 80 وكم اختياره بس دكتور عمر هيا وكاك أحمد محمد سمو هيا هردو خورتن بيجا جزيرة قالك شوي نوعي هنا وختياري ماجي هنا ختياري ماجي ابيك براستي كاك علي بكرتي زمان مدبيجن نما ريد دن جوان اسديت خازم اجي تخازم افي برساوي از هيفيتكم اي حاضر جي وقت من دانا كن افرسي بدنا بشخوا هيا اسخورت بوم كتمنا في حركه حتى انا معنا اذهب حتى اقو هيا اسخورت مهبوم وقتها از نتي نخورت كتبان عبد زي انا هبا اول قوت مقودس ما دام تفقرامه هاي اذا خورت هنا افشو هذه يعني بلكي درفت كيما مرو مجبوره سر هوكاركي تند بيجي
ئەو بخوا نکارێ ڕۆلا گەنجات ناف تەفگەرێدا بەیەک هۆکاری یان انشقاقە یان برچیبوونە یان خۆرد قەلسن یانە هەموو تەون وهناك ديجي هنا وما دراسات سر شيكرنا وك نفيسكار او نوك سياسه مدار يعني اسركي وكبالي رشيد قد دستبيك ريجيم بو هذا الدواء 2011 دا از شوم تعزياب افي خلق مشلو خورتك نبو ابي بقريني بو تشتكي ده هبالي جوج اوروبا اشتغلي هبالي جوج اوروبا اشتغلي اول جوتن جوت شريحه حركيكر اوروبا شريحه حركيكر حقيقه او خورت الاوروبا ولا شنا ختيارنا فضيت بقرا دكارن رولك ناز وند بينن زمان ما في جاريت خازن باخفن مخابن دما من ما يدر هنر دبيجه جرجع بدن مركزي من حسد كره هنا كدن دريج ما شبكم زود در باسبو بله گلکی سپاس و تماشاکر سپاس بو میوان منجی کو بشتار بون سپاس بو خلکی میل دروجی کو لما تماشاکرن حتی پروگرام کدن تخوشی دابنو بخاطر